Mayamukram Sari Don Imperial Impact News Nay Raj Nongthombam Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayambu Taram Nokchari Manipur da Thokpa Tongan ba Thodok Sing Habatare Maruina controversial Oiba Thodok Sing da Mihan Mipun Gyoibia Natraga rape case Gyoibia Natraga Atopa sensitive Oiba Achoba issue Lakumatam the Masiki case Lakumatam the case Kui court while sang the Yokomatung the Pauba while sang the Masiki hearing trial Chatomatam the Miamna court tagi justice masigi while phangro ira habagi mi paiber haigadra natraga thuna while phangbagi oibi masi toin thokpa thodoni acho sensitive and controversial cases sing the Manipur da khogi court complex habatare while singi akoi basida miyamna thomjal laga hairiba January ba misakadu masi khudakta mabu sibaga dandi piu natraga ak pacherak piu natraga ma court ta puthokpu yaro natraga court ta ma fu na chimba tawba madudi handroktana khogi ukil na chingba haga taru lawyer na chingba advocate na chingba mioi phawbata masis asopan nang ki phawm case mayam Manipur si datum tatna thokton leiba thodok sing ne marabna court complex kumba while sang ha batare while gi akoi judgment perka doriba dum laba yam seng laba mafam masida miyam na thajab am electricity kari no miyam na masida phawchanga ga thomjen bagi issue ma toina achau so ba case sing controversial issue sing da tholeiba kari no habsing matang da khana ne gudang tang si impact news ki Studio the Links Library joining us tonight on Manung Hutna Human Rights Alert HRA Manipur gi Executive Director Babloo Loitongbam welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us Sanaleibak Editor Hemantakumar Ningomba welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us Advocate Jotindra Luwang Jotindra welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan question open and common question to all of you. Ahan Babloo mentality am have Manipur the hand like any sensitive controversy issue mob culture si mena thokpa mayam su leire adubu si gi tongan ba mob culture si makki extension haiga dra koi case si thodok si koi while sang the trial hearing chathara phawba da masida miyam da thajab ama leitri ba haiga dra natraga thuna masigi while system se thuna while phang bagi oidori bra miyam da masigi kai tare ama wakhalon ma mentality ma mob mentality hujiksu dumak leidana any achobi issue lak matam da koina while sang da thomjan dana haribo while koi hearing chathaba natraga magi judgment lang hona bada koi ayat apan ba piba haga dum chimo mayam thoisi kari mentality lebidano kari soiba yobudino koi gi leiriba koi gi lebak sigi judiciary system maru no koi Manipur da practice tori judiciary system sida asoiba leibadagi oidori bra natraga koi gi miyam sam Manipur miyam se hojiksu traditional way of kaitare settling issues maduda dumak leibadagi hojiksu koi si kakal pangam drain lobi dori bra kama yengbi mani Raj ngasai Manung Hutna Kanasi Kanana Yabi in the wood I had some Yankazabani. Other Handakta Tata Trust in a Tata company to give Mogi kind of Haitare philanthropic body Haitare. When all India argue in a study justice report in all India justice report in a the Moina justice delivery system Sigi Pillar Marigak examine Tobo state UN. Judiciary gi institutions si budget kaya pi mi kaya lay function na kumain tawri habisi gi moina study am tawbo court mayam study tawre police institution kumaina function tawri hesi study tawre ngasai gi kano the on record lay bising se adagi prison system se kumaina function tawri haiba ma aduga khwaidi maru obada akoi gi legal aids ki leiribo authority sing se haidi miyam da lairabo sing da justice yo honnabai damakta ina legal aid sedina paisa kai thoktana tawri miyam se masi pillar mari se study tarok matam da Manipur gi oina ngasai gi sigi issue se soiden lakani khangdana haipet adugi Manipur gi the moina study tawbodo puda kano khara namthu apuzare adu da judiciary gi matang da Manipur se infrastructure gi matang da investment da di phajana pire budget da sudum adum khara Saurab people by the canoido oide. I don't put a quick the yam satina so easy workload ki matang there case pending oibase sub quarta akoi Manipurda moina percentage of hoto matamba 4.14 see India gi worse ni pending yam labor case. Okay. Adagi high court su average the India gi in a yem but the 2.2 sisu India gi worst lay aduna court case pending thamdana case loishandaba gi matang sidadi
akoi Manipur si one of the worst state oina India gi oina lei aduna sidagi aina interpret tawjani ngakpadi admai tawduna legal aids ki matang da su magi budget ti phajan pire adungpu district ki legal aid services ki secretary se 100 to 100 laite ba Manipur da state ti da di laiba adu district ki laita ba adagi bapu kaino gi diversity ki mi makhal suna yaubra ka haisi yengma matamda kaino da di high court ki level da di akogi lower court da di nupi khara yawi high court da di nupi imte yaudabagi siguma train mayam se khara utli aduna samlapna khitang objective oina thamjab taragadi akhoi da sina hoi chamchamba data analyze tor tholokpani adum pu lived world da lainariba situation si kaino haragadi akhoi institutions sing says that justice delivery to wodoriba institutions sing says that praja gi faith se praja na thajaba si yam nembagi pot se akhoi da lei hedana lojai aduna ni pendriba mayam hekta se Manipur khakta ki sanati India gi oina su ekta kapaga hatu ka haibagi wahi tholai se ngasai kano duna judicial system duna phajana magi trial tawraga achumba ma soidana at the end of the tunnel achumba porakani haibasi masigi trust sing amaktaba haitare praja myam da aduna hekta instant justice ki potsi tholok pra haina khali adumakpu amarom da instant justice ne dana sum akoina violence khudimak loina condone tawraga leibe tawham thokpuni haina haibadi chumde praja myam da su on the one hand government da masi khitang section na yengba amadi justice system hebisi phajana chalaidragadi society se function to bu yaroi hebise masi khangna masigi immediate return hayengi mathangi election da phangdabe yai adung po khoina rule of law establish to ge haitaragadi institutions sing se strengthen to darkar oi khudam moina hairabada moina haibada akhogi lok adalat edana akhogi kanosi waje loishan na batawje 2017 18 19 ji law adalat phamdi na mogi tata trust ki report se Manipur da yawe aduna magi tawham thokpa mathau sing se khitang mathau hapam dharkar oi huji khoi honorable law minister su masamak su hana judge oirami bani yamna active oiba mini aduna moina institutions sing se khare hena mapung phana function tawnaba aduga people gi mangraba confidence se masi amu regain tawnana ba khara initiative khara law dharkar oye na khanjai okay initiative khara di mathau tari habani ko ye leisure institution mayam se khara gi ena organize ohen ba duga pending oirga leriba tongan ba case mayam ab se yam thuna masigi kogi justice se deliver tongam gi targati miyam da su trust se amu su halaktana su makhal gi kogi mob violence ni mob attack na chingba court complex ta swai court complex ko mom hum se di miyam na ari haidi ayam miyoi sing na habatare masida tork matam dari hek ngak na thok pata honing da ba habatare aduga mamangi chahi khara da su mamang chahi su mamang 2018 da su habatare kogi ambana na traga high court bar association na so maina court complex ta so attack to birak pamiyam na mob attack to base to bigan no haidna masi koi protest na sing mayam to bal leirabne koi lawyer mayam tholokna kari wahum thamini ahan ba ai first question se goja Jotindra da su dum same question se lakse ge haitare trust deficit se karmai to jano adu kari dagi no koi na ngasi justice delivery system slow e badani lobby bra oja advocate mo in practice to bibani na natraga miyam da ka hena ke haitare masi trust keno se deficiencies haitare wang na legre lobby dura natraga ngasai so koin haijaki ba aham da haijaki ba koi Manipur gi miyam gi mindset se mentality je hojiksu traditional way of settling crimes haitare thaina gi koi settle to wi mo se mag le lobby bra karmai tambini yamna nungaiche aham mokada yengberi viewers sing boine kai kun chibagolena raspuju daga chaba phongdukchari masigi khoi gi khanani naba seda khoi ga han ba kanona su thambigre kanan so leiba Manipur gi judicial system seda tasengna aikhoina ai sa being a practicing lawyer moina aina on behalf of the judiciary atari judiciary ge ina kanon ko ai mayam da ina ngasi khanai ba jaina thamjani ba point di aikhoina judicial system sima lakpa matamda kanagumba any litigal amana mana leiriba magi agree pariba potu immediate relief piba masi leiriba lawyer krimaki masi target ni paramdi kai no aikoi aikoi gi leiriba clients sing gi relief piba masi immediate pitok raga aikoi magi kano sing to raga aikoi gi so gi lohum to pilok duri mi to be frank kano gi posida adubu Manipur da aikoina separate high court lakpadagi ngasi fawbada ahanbadadi Manipur se even I was enrolled as an advocate in 1999 She matam se Manipur da se district judge ani khak lermaga
masagi Manipur East, Manipur West and Kaidu Ganda. Adu Lerambadagidi after the Masagi permanent separate High Court Lapagidi, was I am almost district security session judge, then it is Nan, Adega to the Tanama Magatonga family court key, Adegi Sibs, Kanosi, judicial magistrate, even my Tonga Kanosing wings, she said, hung about Hutna, Yam Pasana hanging. I so far I acknowledge them. Adabu, I quay ham Makana for Miam sing the Tamjaning body, I quay rules of law. Rules of law is a kind of I quay me could you say, I quay law, Makadeli. No one is above the law. Kanamtana law, Mataklavia Benate. Otherwise, the Equina Sugumba, judicial system says that Equina Hazaragan, Equina Karigumba, Haidiba, Relipsi, Loshab Tagadi, say example in a Nasisi, Kiasamatwe, Yam Shelo Seven Maternity. But Manipur situation unwanted of Bulgaushilani. Because of Bangogitagadi, I could quick handicap me. Kariganobo, Arabama from the Gilwaram Lambia on behalf of the Magi client Gilactoni. I don't even I say, I impal get her in France later when I get a I can present before the court. At Arapata Turibang, I counsel the Madila. In absence of opposite counsel, matter to Sasatagadi Masai put to justice to imbalance for Godorim. Otherwise, because of the situation, the Maraga, KSC as one of whole entire case fixed on that particular day. Because of Banduna Natagana, any lady Manipugi, say Gamena Thingapura Bay, Natagana, Shiaso Mayam, Corporavia. Otherwise, says now another such a madam. Another day, those like Tiro, the fixed of case to Adam Sam Banduma, I took a Balamana, I took a Shishamaga, I'm as one of the Masam. Otherwise, Equina deliveries, judicial systems that Mayam has a bit Taragadi once was a quick nurse Pambigre, Manipuda, legal service authority, Sound like whatever Kanagumba, Liable, litigants, Pashaginata Chadaba, Nupi or Anga, Waragasu, Hariba, Mahana Mahaki, Kanosaki, state legal service, the Natakana, my Guzik, Riba, Waziki, district Kudimakta, even local area that was a legal clinic, a legal club, hidden above the Hantuang to Legre. Maximum Hariba judicial systems is the litigants is the PBaba, Kadaba bigger the Gabasi, number of populations, number of Kesuankale. Otherwise, I queen at Tamzani point D, because it says that I quit saying Sagi maximum infrastructure, maximum Zajaski, Machine P. Harimi. She of the Aquina since the establishment of the separate high court, even a number of strengths, 5 judges like the high court, which is now having only 4 judges. Still, judgment pending living. Otherwise, criminal court, criminal matters, judgment then civil pineapple, division bench matter pineapple, service matter, and any other pineapple, ship on a bungam. Otherwise, the judges think it no even Tankayama, Dibisharamaga, another Tankayamana, Masagi, single to the my concern case to such a dove. Or sometimes matter as he Pura, another office or award will both the pump the Baitarian. Aruga, situation, another situation, another swine, yet hope Asian, Sugumala, was the Murmurga, Masishina, Masagi, Porto, Equidu, Equity Teneriba, so our problem Maitare, when systems been one of them. Aduna, public Sanga, Kudamanabada, Equina, say, Porta, Kanagumba, say, Kanoma, accuse him of Putukita and Magi Bell matter, and Napatare, Mayam, Plop Tonzele. Label log system, the Karipiri have once. Even Article 21, ma'am, personal liberty. Madam, the Kanagumba Magi life, not a Kanagumba personal liberty, without due process of law. Hit the minimum with the Pazan Bamatpa Tawaya. Otherwise, as and when me do until unless Maxi convict Tore, not a massive Maralari, have a propsito, Grenadi. Aquina Maduheta, Masio Pavado. Otherwise, Doctor, Masaki Ladiba, long system college Abanina, investigation, the investigation of officers the Piri. Otherwise, Corsina, Ladiba, Sharp provided 167. Karigumba within Masagi 180 days of Manipur, 90 days near Totopa and Singidi. 180 days Manunda said that penalty Gumba, not a imprisonment Gumba, not a 10 years to get Tadaba. Sugumba crimes in investigations here. Loshalaga Matamzana, Mana charge to investigation, Lorena charges the Tapang of Dragadi, and I didn't police case you were in Nico. Otherwise, almost Masagi, Migi, 190 days, judicial custody is generally widow. Masana, by virtue of Logi benefit, Logi Tabner. Although the Shigi area, the Kadore, Masagi court, Pamam Topana, Dagana, even investigation officers into my investigation, Matamda, Mapam Matamsana,
uhoriba witnessing na tagna leiriba public singina adom do ina properly assist to biri haraga adu kanda hairiba bangumba na tagna suba curfew gumba si yaringe masi minimize to biri haraga tonga ba aigi leiriba democracy chapalai ba ma democratic country mo rubanina yes aigi kaigumba right ma mang bagi na tagna to bagi agitation to basi hauna sani to ta bani by way of protest to se dharna wana to biga randa kadu na tagdi whole mass Manipur people pun maksel loina thinking da bani numisime ta shutdown to da bani numisime to kam lem paralyze ho lagadi adu di pan akhoi judiciary so difficulty ne ko de lejerisi okay akhoi lebak ki maru ina Manipur gi lairi pa social political situation asina su maram oiraga akhoi court ki case me ama pending lerak pa adu tanatana koi just masing na sing walak pa maram da case na masing na yamani na mayam si loina ma deliver justice tawno hona ko matam sida pending mayam leselak pa adu ga maru ina sona koi charge this police ki investigation na singbal loirga charge ni tin thangalak tab dagi koi mayam na masi accused ne haina riba natraga culprit ne har miusi madui khudong chawa phanga thoki badagi koi justice system sida thajar ka haidra masi thado nan tho chakrani soidna mayam changna thado kna masi high profile case ni high profile misang ni marabna ma de soidna thado karani han miyam da chingna baje hek police na ahan investigation ki phajin gi ban mitagi ayam ba controversial case sing da miyam na widespreadly ngang na ba hojik social media ler mena amuk ka hena circulate tawna ba adumba information hai ga dum rumor hai ga ama oibni na yamna lui hai tar Manipur mo situation bar madana ultimately magi output se kai dala ke court complex ta magu puthokpon misi da trial ki puthokpon misi da hearing ki puthokpon misi da thomje lenga sing asi maksu koi Imphal West ki judicial magistrate ki court complex ta mayam thomje le ayuk ti horga dubu hearing dubu din trial da din da to na madana din phau budi mi masing han da yam chaw ba mopti oikide but still mi khara die dum thomjen gi hai tare kari wa hum thamin nge uja hem ta reason sing asa tongan ba technical reasons su ta pire aroga koi research finding mayam su jab omni jo thambi kare ozagi oina how ki bacha kya le sang se na tongan ba case mayam gi reporting tor ba edit tor ba pa mayam su ubir matam da kari maram nen khan bi mob attacks at court complex ta tor isu akoi gi maikai si ahum thongna adum yengba yai ba si ahan bada akoi gi judicial system se asida miyamna thajaba lairektaba masi thajaba si yam walak pa haitare ko ngasi kano ma mi ma pothokani hare pothoiba mi si court bail ta pi hiba agi yabagi othokpa lairekpa sida bail pibe yaroi na mayam ne horokpa si pot ama habadi judicial system sida miyamna thajarektaba pot ama amadugi merit ama su demerit lai ai ko na haijake aduga atopa issue amana masagi while sangi haitare ko akhoi mayam si law citizen ko kogi law si ngak pa ikai khuna ba citizen ngak tani na khoi si lairini aduga law si kana gomba kharana humba purna ba investigate kogi instigate to ka um su yawe masagi salu noi mayam salu aduga di noi mayam torga di court loksal laga di bail pibanga moi gai na hek to gomba kana ba matik mayai sen ba mi kharagi drama lila mayam su lay adu post so khoina tu na yeng dia ti then atopa amana akhoi kai mai casing se matam sana lotion de wathok mayam ma leiba se machine nga sa hybrid ni ko judicial system sida thajar ta bai pot ma lai ahum sigi subsal laba kanda aina punnam tang ai laksage Manipur gi judicial system se hojiki oina yengbada di ngasagi masing watpa or na tagana kanu watpa gi infrastructure watpa gi di yam phakat le na ai di lowi lowsi ngasagi Babloo na su takpiri ko ngasagi Manipur da akhoi hojikta kanu da court ki haitare ko court ki matang da lamgi matang infrastructure ki matang da awat pasi id inthin wai nam ta later right na khali except Tamenglong khatang hojik sari yam kana arusu hanaki sahi da loibi ai loiraga de dum moi ara kan torani adu sahi khar ki mamang da de ke tore district mayam sing sida court sing function na tawngam de Imphal da loi torami adu hojikti Tamenglong khatang ara court laita banina Imphal da tawi atai tawdi aduga district ki court amakhak leiba Chandil gi se Chandil gi si masi waktang masi judge laita bagi maram oidna masagi district gano si session judge asi leiba ngamde atai di loi leire so main ama leire judge si punna ai yakhai ga mari gumba 54 gumba lei darkar lei braina khali moi post se main lei brain khali si manung da 39 se judge sing si lei aduga drama thoi gumba si hojik appointment to chathari ado lemori ba khraduna hojik se promotion basis ta lakadoini judge sing se aduna si yanka da di
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯀꯟꯅ ꯂꯩꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯤꯇꯪꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯡꯉꯤꯀꯣ ꯍꯥꯡꯉꯁꯨ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯔꯨꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯁꯠ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯀꯣꯔꯠ 3 ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯕꯤꯔꯗꯨꯉꯥꯏ ꯐꯥꯁꯠ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯋꯨꯃꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯐꯥꯁꯠ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯗꯦꯟ ꯑꯃꯅ NDPSꯀꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯥꯁꯠ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯀꯣꯔꯠ ꯂꯩ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯤ ꯐꯥꯁꯠ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯋꯦꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯁꯦꯁꯟ ꯖꯖꯒ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯖꯖꯗꯨ ꯑꯅꯤꯗꯨꯝꯒ 3ꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯕꯤꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤꯗ ꯖꯖ ꯃꯁꯤꯡ ꯋꯥꯠꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯀꯤꯗ ꯃꯊꯧꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯧꯁꯥꯗꯕꯗꯒꯤ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯆꯥꯗ 10ꯗꯤ 10%ꯗꯤ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ 90%ꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯔꯥꯜꯅꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯑꯅꯝꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯇꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯋꯦ ngасai takpiduni ngasagi issue si am maru oiba issue si charge si ujikti ma kakno matam leire tha taruki manung da charge thakadam hare tha taruki manung da ki nong ma het heng hedoki bada ma bel pi hidoi bel pi bi abi phum leire bane adudi ngasai kana kum bakharna atam na madugi du charge thagan na ba akoi hona da bra haiba pot am lae aduna sigi matang da akoi na mingam changmi ai oise police ki charge si kayam thagalige aduga kana kana na kari kari tauri ayo sing na kari kari tauri ge si kana na yingi ge si maktane si ma ko yam na yengam change ba aduna tana mi khar kamna ruraga asai da khar tauraga dra khar pharaga adu tana award he pisan ba ko paisa ga si tama da sim sagi table tor kauraga kar ko pisan ba la ong ge yen bi ba aduga somna kanda investigation ningthi na tawdana mai pangna hogi maral pian bangam ba ayo sing du buna nong ta masak khangbi daga di kana na thamuk tong duno sine ba yam luris koi mi se फरगदी फै हागदबनेब फटरगदी फत्ते हागदबनेब अफब कांगुदु होकदबनेब ड्रग फाबदु हक्तना अफब नत्ते हाइबो वानदा अखोई कनोदी लैंगाक सिगी सलाय हन्नब होनबदा लोगी मतंगदा कोई मपांग कलनगे हाइतारगदी आईओ सिंगसु मपांग कनब फैयेब अदुगी आईओ गी सिस्टम जे मणिपुर दा फेल होएब अदुना 80% जे सार्स थागत ngамदे सिगी पोर्सिने अदुना सार्स थागतपदा अमु करी अमु चंगे सार्स थागत पाइसि मयाम खंबि दुंगाई अखोई उकिल गी स्वयं मतंग दरकार लेति मथौ ताति I ukil sing na mathau tar ising di charge thagala kanda prosecution na lakadoi prosecution ki kangu lakani then adagi di sumlakan ki sumaga thopagi hearing tor kanda di ngasagi magi accused ori basing du su araga victim ori basing su ukil changai aduda ngasagi legal service authority gi atei mayam gi loin mathau tar e hojiki ahan bagi di ngasagi charge thagala ko ki siboki marak sinebla ising di seda akoina charge na thagat pada police amna investigation officer ayo amna mathau tari se witness ya mathau tai ada mayam na khabi gadabadi maran lei na mayam na haiba rapist ni hariba drug lalon bani haiba mi gi mai thabadi ko thona phagar number 1 mi gi mai thaba mayum thuai badadi nupi su nupa su ma phi takat raga thuai ne adu witness oyu hai kan ti yadi witness tam de thorti aduna ngasagi ayo sing sta handicap yam oy sine ba khoi yam luri se akhoi gi ai gi mitmang da थोइबा थौदोक वाथोक मा याम चम नम हाइगे बको आई हाइजगे एक्सीडेंट के थौदोक अमदा मयाम गी मांगदे एक्सीडेंट थोए गाड़ी न तखाइरमे दो थौर सकरे अदो कना कना उहोगे से अमत उहोदी लोय हाइने अदो गदी असीबदुगी मतंग दा चार्ज कमाय थाकन मराल कमाय पिन जेनरली मी दो कमाय दो फादोइनो हाइबा पोट अम लाक्ट्राबो सिनेबो अदोना सिगी फिल्म से लाकांदा अखोइगी मियाम सिना लो से मपांगल कलन नबगी दमक्ता police na mateng pangbam change ado pangning dis kari gino hajo police na khanggadable khoi miyam na pangning dis maram jo police ki maral leita badi nati yeng seba sagi lambi de accident ma thoe thom badagi aina si maje pukhale kan sida hof sal sida maje sire ai gi mang matha lawrane moi hona bini ko matha lawrane ma tawrani ai gi leham lawrani aina hat padongna mi gi police kan ba yana ta ko ta adu pujari be poto ai se witness number 1 accuse in pala ka doine was si nebla ising ahan bagidi adu gi aingon da lega da handicap mayam sing do adu police na kamai tawrga mi si ngapi sen bigada gi ha potu lerekte poram lai aduna aiba investigation miyam na thajaba police tangai phade si nebla ising adagi di kamai tawre sele si mayam khangi do
mai matik mai si yam lai raponi do khara piragadi adum hekta kaino logi ahoba mayam leiba singdugi adum khudong sabase pina na hona basu yaudaba nateba adu khudong sabase ayo na loweba aduna yaragadi police officer mayam gi mayum jingjem to yenganingi yedi muina wangi ba mayum mayam muina sari ba khogi lowyam adagi muina leiba magi resource mayam jing sibu mugi torop tu na ga yabra ngambra ga do amtaga do khoi vigilance ka sil leibani ko police na bodi oe ado CBI ga de tak taro phai khoi ji khara amtang yeng biraga di fagadam neba adugi post dur haibad ain haijabde tena tida mo to hum na tabada sagi puksil sengba ma sange ana police oige ai investigation officer se ai fajana oige mayam gi thabak se tawge ha police person khar sange kathok pa sange khoi kathok pa si yam wa le sigi mayam si yeng kan da kadore mayam sigi wakat phamse kai da lae court lae mayam di khangpon de ko police na sar se thagal tabadagi or police na ngada bel ma pi bai basi police ki ayaba yaudana pi ya ponte mi police na ngasai aina bel piram dai sida police ki hey police na khoi ge di kari hainingi ai wonangi kari hainingi kamai tawningi haina adagi magi bel objection na objection tawgudo pot na maneba madugi ukil lejari pot ne mana haibi ya room lejari neba adu da mana sar aina hara khungam dragadi sumna kan da khar la hor khungam dragadi bel chaki tam dro ha adu neba miyamna wagada to court na teba judge nateba lakoi dudi masai police ki list to the neba lakoi dudi adu lakta bai wa neba while some the lakoi wa neba adu the ne khoi ngasai jari do ai ngasai ahama thamjari do masai ki law se akhoi kana gom khara gi sawm na puna na ba while some se kana gom khara gi sawm na puna ba honai madudi yarwe ba madudi sumde ba sine aduna munna khamoi na bam change ba aduna mari le na ba khoi kano sing se matam gi sumba thoiba posing se akhoi gi leiriba akhoi gi law gi thok to wiriba advocate sing se asina punsan na rakanda ka ambagi oigera high court bar association gi oigera khoi gi legal gi oiba awareness se yam toina piba phayana khale natragadi akhoi gi kano se adum hengalakani yam hengalakani ba sing mathau wathok sing hengalakani ba to khro ne manipur di to khro delhi da bok to resini nirbhaya case ki matang da to resini maira pa ga sakal de na court ki mamang na protest to wa resini ba akhoi gi to khro awang ba thaksida adagi mayam na charak piningi hariba rape ki akhoi sada matam changi hai nirbhaya case kyam kuirage atida hat pagi sibagi charak pire na kor lauthoi je kayarak sure marsi ni hai amani hai torna sahi mele jo hat pangam da leisini tang kuni thoi da hat kani har mi january gi then ade february first week ta mo hat kani har mi ojing matam yedu kinna hat pangam drisine ba torsini sine ba aduna law se law si kana ko khar na hekta hayeng heta loiningi ngasi heta loiningi har ga su ya da ba khar su leyeba ado hek yaring gai ukil sing chu du ngai ko ngasi di ai isa gi na ta party le re ngasi di case tor gum si hai bong de masi hai bong de masi na magi client kayam wai khang bra kayam pi sa theng pi khang bra ngasa gi tham ye tok tu ne case tham ye tok tu ne ado ukil gi su magi right su magi thodang su leita ba nati hai wani da aduna hek chalu ni ukil hatong na masa nare thabam le re na ngasi case me thok re ha kane yam chamdra pota de ado case ki ngasa gi delivery system de ka dore tham som da tu ne ba ma mathang tha tar ko de pot amane ba aduna singma pot se ban block ta ha ka ta na bi ba nata ba mo gi thodang su khagam tang section na tor ka di miyam gi thaja ba se la ka dra ne thamja ge han bi wani okay akoi gi police ki mai ke de ha investigation tok ba charge thangat pa gi system su yam munna miyam na khangba adu ga masida miyam na su support tok ba tana hai ba ayu sing ha ba investigate tori ba charge thagat mi sing asina su thamoi sing na to wa ma di mathau tari adu swai sida makoi bu sahum amana ubu ya bagi oi thok bu su mayam am leibani na adu aidu da madu ma kayarak tholok pa targa de miyam da thaja da bi sang se dum hegalak to ni at the same time koi practice law practice tori ba adu na ba koi lawyer mayam na su magi ba tonga ba reason sing da koi gi numisida koi trial atri hearing se than gi da targa di case sum thengdan na gi machak chu ini leba ke ba political social issue number moduna ban block to badagi ye thok ki baduna numit khuding gi ban block te lebidina te mar maduna koi tongan ba koi law gi loophole mayam sing si kana na khangdu no law practitioner mayam se na khangdu ni na mo na mase tweak toraga miyam da koi justice deliver to bada thengthan ba ultimately miyam da koi chang no ba irate mo poraktana mo sing sina court complex phau bada ngasidi attack tor pa hagadram se thomjal pe storm tor pagi pausi hoi chai wala mada amoni ra dum ta ba dum makhal gi paw mo rei on the no brenter joge bretham thomjar ke impact nis pu meng kan le welcome back to Naguru se Manung Hutna ni 360-degree analysis of news and events with Raj Nongthombam Manung Hutna si khana jarim ba si court complex ta miyam na thomjal to na mob attack hagadram mob violence in
chingba tor ibsigi maram karino maroina koi justice delivery system judiciary system sida miyam gi thaja basi tamna mang ibsigi no maroina achau issue sing controversial issue sing sensitive issue sing da masi miyam gi thaja basi ka hena judiciary systems da leitabgi mamitari asum issue sing sida thodos wathok sing sida miyam na court ta thomja laga while sing sida court se koi trial si hearing ji chatha bata judiciary system ji masi ningthina chathan bada apan badi adumak oiria du masi oilebi maram karino habi matang sida khana jarmani matang si jab Babloo lak chagi asa akoi gi investigation gi process da gi hobodagi haurga oiro adagi witness leitabadagi oiro madudagi tholagna charge si thangkhar matung do oiro koi gi sonda koi gi hearing gi process to oiro so asida masi kai drama tweak toroga ha drama si kai drama koi gi powerful oiba mioi kharana system na makoi si थाइदोक थाइजन तब याबा साहुम पुबु याबगी एरिया लै हैबनी ना मदुना ओइगदब्रा ओजागी ओइबा करी वहम तमिनि कयम हाइदि पावर हाइदि मसे ट्विक तब याबा एरिया याम लयन खमबि बरकमा यंग माने अखोगी इंडिया की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज द क्वाइदगी चाउनो होरिबसी विटनेस मयाम जी कीबसी हाइदि होय कनुसिंग दुगदी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सिंग दुगदी मोइदि प्रोटेक्शन लैरे अद विटनेस हैन चोंथोरगा हुरेन Maranai ta hogudra haisi gi mayam si yam kiba aduna America gumbadadi witness protection program edna maru eba case ki di witness si protect tawna na bai damukta mogi khoi safe house ka thamna na tawbai pot se taweba India da su masi leitabagi pot se hanjan na masi gi asoiba khara leiba aduna Supreme Court ta PIL thadana witness protection program je thambiyu hedana thaba case ama leigi maduda court na Home Ministry da witness protection program Libra haidana hangba the court na kanona hoye Home Ministry na mogi rom dagi di program ama prepare to bol loire mase parliament de enact tawdri na hairak padagi court na haigri se in khanda 2018 da male kui dri ba tab chawa case de ningsang jare phi wari thola kanda ai ningsang jare pani mase da court na hairi se phare parliament na mase gi law ji enact tawdri ba bawudi hairi ba scheme Home Ministry na pikhlai se masina law oirani aduna every chief secretary of the state da paupiu hariba witness protection laws hai unless and until parliament enact tawdri baubudi witness protection program semaga witness protection thambiu haibagi pot se leigrabaneba aduna akoina thaina ifam gi case paikhalakpa matamda witness me am thu kibada akoina mase Manipur government da akoina hanjan na chithi thadana Hariba Supreme Court ki judgment ji pull up annex tawraga tharaga witness protection program ji PBU hedana haibaneva natragadi mayam na ki rising asagi mob ki mayam mi lising ama chama chatluragadi thongna phana heta tawruba yaba aduga yum hal akanda huren iranai tarakanda di police sing duna haidi migi kainogi criminal investigation ki institution sing duga itomdaga thengnau haragadi mayam se hekta kiyeba thengnaba aduna madugi thongna hapna ba adumaina aruba case tholok matam dadi witness protection program hise thambigadabune ba sarkar na already Supreme Court ki judgment lairabani tawadabu ngasi bhawba mase state government na priority oin lawdi Manipur gapta sunate ayam state tawdi ba mase aduna masi tawbibam sarkar oi number 1 da number 2 da yam India gi oin nataba Manipur gi oina khoi gi lamsi yam pick panina ne mi si amaga ikang khangna ba haitare just to su CM gi masen mabai oirangum to wari bo ko adagi ha thabak hap ki bedu su hek to khara Manipur gi achaw sang sing se kari haini yetna ba mari support mari mayam am leina bani na masista hairiba masigi kotari masigi class am leiri se masi challenge to yam lui ba Manipur di haidi formally and informally thogdo wa thokta sorata haijing pota panguda unan lei bani na mohoidadi pau mayam se phauna bagi aduga haisini tasengna atopa meeting some kind of a ruling elite am leiriba Manipur da su masigi pot se thuairu bada hekta masi challenge to rumatam da hekta react to ever aduna yam pick panina akoida masigi problem je yam chawna lei aduga tasengna democracy ji function to ge haragadi judiciary ne executive ne legislature ne masi watertight compartment da clearly demarcate to kan da tasengna haragadi akogi power se balance to ya ga doine ba division of power in power se balance to haibne ada akogi sidadi masi yan sanna badong to weba aduna masigi pot se akoina tasengna masida institutions gi lit to biriba mi sing sina with a certain level of integrity function to dragadi akoida kari haini moigi class gi interest adum
thobak si pursue tauba miyam gi pot se khitang thayai na bagi pot se he lak pa haitare aduna aina khanjabada Manipur gi oina di masi so achoba problem amne how do you deal with this wari dana nga sa ya west ki revolution mayam thokraba achoba parza mayam loina conscious oiba institutions no koi da hekta implant tawsele somdana koi dana semi feudal semi tribal lifestyle amada lairi banina madugi interpersonal relation mayam dugi maze to the ani sigi changchen ba ya da base aduna aroi ba di khoidau chawgala kanda ke kana ba chang heda lauksul lu thinjal lu thugai lu hai bagi maching haigadra akogi spleen dagi tholak pasigi sentiment mayam sigi outflow se sumain tawdana akogi he court chatla lauruba aswai da chatla lauruba korean atatai tar akandana kirak panina mo kadom lit sige na yeng bagi si masi hanjan na thoeba aduma pu masigi reality si lairaga koi reality tu da dum pentho se habenati how do we deal with them habe se koi khanaba dharkar oi minimum da ngasai gi witness protection program se Manipur da thambi ba dharkar oi atai ma pham da thandra bhawda Manipur da as a matter of priority masi case aru mayamam su leidim ni na masi thambi ba sina ahamba necessary oi ba first step oi gadra haidana ai khanji okay witness protection program ama yam maru oi ba kogi judiciary system si pagalan ba yam chawba mateng oigena have ni maru ina kogi eyewitness mayam na aki ba leri si thona pan thol pangam jesi ado sai seda so ma kogi controversial issues so issue lak matam da toina kogi miyam na pena drisi kogi judiciary system sida maru ina kogi police OPI natraga maru ina kogi lawyers sing have that advocacy si mo se bribe toro mo chenja tumja toroga when kogi case thengdan ba yai thengdan gini natraga bail pithon gini toik taw gini habi miyam da yam chawba apprehension am adum lei masi toina phongdok na wafam singni kogi face to face phongdok na ba interpersonally phongdok na ba otherwise social media da so adum mayam na ngang na wafam khangni aduna swai sida kogi ngasai so haje ki kogi tweak to ba bagi area lei ba de case ama ngasi hearing chataga da to ina re kenam tawre habna chingbar any reason ambadagi case no mahek pandhaki badana tham pandhaki ba tham adagi ani ma to da case sang na pandhan gi bagi maram su han bi yamna tweak to bi area sing se kogi lawyer sing sina advocate sing sina masina ayam ba khangmani na torokatra habi miyam da chingna badana bribe to gini makoi bu bribe means sel pi ke bagi wakatana makoi bu influence to gini habagi nung nang ba pin se miyam da sauna lebani na ado itu da di advocate amoina ozar Jotindra Luwang sing topini na pase hojiki keno sikai na pakumjala tingai da koi barar koi Babloo na thambiri ba witness protection keno si masima dia mas hoyen khale for speedy disposal dukanda kai no bu witness sing sina magi mafam sa leita ga de koi na trial sida yam laina kanu si tongam doini because of non available of the witness even witness la order even list ne thagala bawda la one ko la to mayam loin tangai ba warrant issue to your email case tu matuina aduna lawyers ki part ki the question of bribe na tangna du have di madudi leiroi maram de koi di akoi ki profession ni aduna akoi ki client amada aina ai client ki case ma ai deal to have say subject to payment of my client I deal to doini adada ai gi amount si absd ai ga pam matuna khoni lepsa ga doini yes su ga belite aduna maximum ai khoina hoi kana gumba madu heta 100 lawyer khudi makta madu leini habi adi ngamjaro adu maximum lawyers ngi target de kaino habo ai khoina tori bo huziki modern kaino sida de judicial system de laiba ayam mana lawyers ngi tomnari systems de maximum disposal pina bhona ba maram di ai case ai ngona sang ba matters sing disposal relief to thuna pi ta ga de then ma good lawyer ni na ta ga ema ngona sang ga de posi kanu oi same way have si masidi hojikta open ngatani post social media gi oi bro amagi ro lai tori system sing da aduna lawyers ngi party gi khudama na bada se ai na bada gi na ta ga ai kai ma na tem sa da gi time zone to ba to da ba hai ba sidi madudi mathanda ne tam lower set up hotel opposite side amasung lei doine pora jidi pura koi gi lei port judge hamdorim then opposite council then council masa lei dorim adu matungina ai koi gi lei ba ai gi lei ba sensitive ori ba matters gi matungina suppose matam loglega ta thama bi to bosunate se tangai padana nga si ai gi lei ba ai gi personal difficulty duna na tagana ai gi lei ba situation duna se hayeng lago damni haksil lago hojekti matam jing jilau matam de even high court position ayam na tribal position thari gi mana ta tham pi gi thari pi gi position leite yamna yaringai adjustment si toro ganda koi gi matam si short that ne thari se ari even high court ta koi processing matam da koi sathar mi se list matter after 4 weeks example ni ko hojekti maduna te tori se list
matter on this particular that was fixed or challenge matter amata lam samda heta blanket thago thamna te matter khudi mak se kai no bu mai gi kai no sing disposal ji tawna na bu hona bada sat panga tane ai nga sa ja ba hoi situation du leiba situation ne exclusive ya du mo ne aina situation du adu one of major factor na ja one khujiti khara ban aina sa ban khara under last 2000 nga sa gi 13 14 so I big kai one even I was the secretary by 2015 17 matam ta khoi se putang ma ka kesi every day every moment hai tai leiba issues ing matung ina sing asi ju ban ai ju ban ak ju ban whole calendar year ji ban gi ka no discussion mo sai mafam jai yauji gi so that ekoina ban do biro no khoi lawyer no protest awre manam de khoi si manage to bangam dre so that public singna judicial system thazabiu please come to the judicial system de lakpiu aduga ekoi punna sigi kanu sing khoi tawje na khoi adu bogi appeal tawje na khoi kanu khoi rally khoi lawyer sing khoi sindra khoi tawje gra bane aina laksening ba point di ngasai gi ekoina public sing sina once karigumba issue ma thok matamda issue du gi damakta ngasai yam thona fana protest on the court get out on baina tagana hoje court ramana thomjel ga thamba se court na lagada ba je sina lagada ukil sing lagada buine sing loina problem ho duine for time bi moina irang sagala bana court ki complex sing court ki demise sing mang halak pe ta halak pe adu so de kem khra di matam khra gi oina ban dau torim ni khori ngasai buine sam lakcher ma ga so ma gi kanu sing ga jindi fight tawngam daga di matam khra di block tor tham duram ne swagi area ju den sensitive public sing obi gedam haise maramdi law sina kai doge bu law sidi mipum khudi makta samana ba mi ni law ni yengse only when mahana torami ba thabuk to madu si sumdre ni haiba matam dani ba magi dandi lak to se akoina masida speedy kanu phangdra di se for example mamanu high court recently se dispose doge ba se khuduma na ba criminal cases su adum thuna dispose to bolere adagi se anta se apagi public service commission ki whether question sumba ye lan bi ye Supreme Court sala matung the Supreme Court time baron pira witness among the same matters lo shala kadam na dana kanana thajiram dabe maram di once court ki bar human ga sangar gadi matter is the major to kon da I reach out to hala to kon habi ki leram ba poto atu ki wang mada within 2 years manung da within 1 years manung da magi mapam du matung ina lo shana ba dam ta atu matum da koi disposal pin honorin maram di aina aigi leriba matter se once aigi lawyer am the senior mam ni pesa kar prim adu da ai le thokudi yaro maram di madu ki speedy disposal ma to hange ga di ai sa su mok to bata ai sa su ma da da sikari thoi adu di then next day da ai chalaga maram di lawyer ne to matam ye thokuna te mai gi client du gi consent of my client du gi kanu yaw de mana to ni to ga pote adagi then mana witness am thoro harani khoi khore khore ma witness ti por ngamaro ma due to so hari ba sa gi kibni khang de man khang de ai sakyu la wa de harani adu badi aisu by the way kamai to ai next day am mulo ga gi adu gi problem am ai gi ground mo thuk ta bane sidi client du gi phatna bana te for a safety of the client mandi mi har bani hari banu pa du until unless ma si convict of the body sumen ta body ma mi har bana ti lokta masana maram ai gi view di aisna I represent on behalf of the accused so that mas innocent re proof to thok ne mana ngod li bori matung ina di aduga somda amadu na di ma mi har pen proof to duine adu aina to ne ma to ne hadini see the question of I gi evidence I gi witness na mazu gi pot promo to ko da thame ko na decide to duine okay mas innocent okay mas convicted ne have pot ma di offender ne have adu ro di mentally ko na public da ko na thamjini ba point di Lairiba judicial system se hana gi leramba system de hoji yam thena far improvement le moji kanu tapi mayam koi pen kanu sin tapi sin maram ti lerami ba hana gi number of koi gi court even wasara gasu district sing da maram di hana imphal mayon koi lampen ta kana sai rapta nei gi leramba poto my district hoji ko loi hanga abne aduga magi district magi even area local area sin koi haja legal service hang to rabne adur koi di ai koi na mof trial have tai ko say example khuduma na have da aina khangja bada that was by 2011 one bi one Mr. Lashim Chow bhai dena mana magi nupi halam ne na mai nupi ne na ma sai tale re me na even poloi to mai kai thugai to de lulu sangram na after some months or some years mai nupi phangim ne bam si ba nupi to kanano khangong dra ne ba because of mof kai no duna trial number mo ra ba lo chan to khram ne bo tu kanagi mino karam banu ha so khangong dra ne ba adu swag area sai na lakse ningi di ai khoi na emotion sabi da bhai tar yes maram di kai no haibo ai khoi na kai ma thaba ma tawta ga di yes ai emotion no ai ta bai si victim ori mi di emotion je lai tam ne adu public ma yamas emotion de mating tong chen biraga ai na ngaki khudong sa ira sa na mes ma asai da man pore ma di phudalo even say example 2018 da ina kanu ka tani da faruki kanu ka ma swai da kanu hura lam ga hura lam ne da ma yam sang da phudalo da phudalo da lo shele hai du ne mo ne hai di man ma nupi ko chat chibni nimit da adu by the way mo lapak da ma yam se phuru ta le me ara shugumba ekoina uncertain oiba kaino ba singna taragadi immediately police inform to bibatai
fabatai natragana makoi kaino kaino tobatai adu ganda high investigation do immediate masai kaino si sathap yana matam sana ai hobuni silak pari sini adu gi phasa phasa ai matam sa sana tobiraga koi measurable crime bedi husi ai ngasai indros of haji gi koi better protection of witness ngi masi kaino scheme ka tambi daga de wa okay witness protection scheme sima program sima yam maru ere adu Hena maru ibdi infrastructure pagalan budun yotu Manipur yo ino court masing de boro judge masing boro infrastructure phajana phagalale hana de remarkably improved ore habani but still miyamna system sita thaja bangam drise karigino housing su koi accuse ama court to puthong matam da rape ki accuse hobi hai murder ki accuse hobi ma se puthong matam da mob lai ba thomjal ai ba haidar court complex thomjal miyam da ma se magi van da amu puthoga han gi budu da kupan amutang thawar di pen bagi mong mayam chang kupan thawba mayam yauri ni adi mayam si mob ki wakalon se kiam lagi ada court complex chang iba music do na kupan ampok na phawra di hai bagi wakalon da na pim ni humin mi tharim ni adu mo incident mayam koi paulo ba chapa koi de loi thengna ba le jare ar mai to na koi November 2019 mamang se ki November thar pang thoki ba hai di thar thoki ba thodo hai ba tare koi rapist mari koi telangana koi Hyderabad ta koi encounter tara hat ki bu do mayam penagi hai tare koi court na verdict picturing ai da moi si bagi cherak pi hai di ko gi fake encounter ni haina ba mayam na su madu da si gi bese mayam pena gi hai tar madu justice ni hana sondo ine pena re kopan amuk thau na pena bagi wakhalo na mai andar lies in di not only Manipur khatna ne tena koi judiciary system in India have tar masi tamna so miyam da thaja ni ga so orakta ba maru ina aso case pu orakta ga di koi high profile mi bu yaram tar ga di case da soidana bail out bail phangeni soidana makoina ngamgini habi miyam da confidence ha thajaba adum lei bai tare soidana bail phangar tamni long loina khoi ukil su loina bribe taw khrabni police loi bribe taw khrabni anda ke case yengu haiba mayam na ultimately armana se hek thokpa adu game film lei bani na miyam na thajana dane kupan amutang su thau ge habi wakalon paunare masi kari gi ne khami akhoi se hek polok pad gi koi jati se da koi se sum makal gi traditional way of misai hanjar hajaba traditional way of justice hai tare khudak akhoi ne pija base masida oina thajaba gi mong lai ojai ma kari wa hum thambini China da crime ama tauba aten matam gi manung da ngmen ka ba hatoi then adagi di Saudi Arabia da rape kumba tauba adum khudak ta hai tare ko magi do summary trial ama toraga adum khudak ta loisali sini tawrisi ado India ki ti sagi khoi magi kano se criminal justice system se masigi si nauna yengchen bagi tangai phataba ma leibra ne khale mayam na thajati yam changre masigi makano se machine isam chamna mari charge thagatpada tha taru hajabawani aduga madugi magi mara lei leite equit oi di haibagi hearing to bosida ko yam changi matam mayam khoi cross examination tawba witness mayam gi adugi adagi na ma mathanda tawsu yab nati do leipak si marang kai poni do lehau par poni crime mayam gi di si mayam si leibo aduna mi ama sarak pinana hona bada sahi taruk tere changkhale sahi taruk tere sangagadi ngasagi mama mapa oiba mi amagi magi mamiti mani oiba masana pa do sigi bado harki bado mana hingai da adugi maral do smai tong na maunda leire ma smai tong na adugi sarak pire ga do khang ba pot aman lae ba masi mi oiba gi hona sani ko mase aduna si kamai torga kayam tension laga kayam thuna sarak piba ya ga gi hai kanda mayam na mu dai do ni sagi fast track court ena mu lai ni ka tension na bai lai ni adu criminal gi matang study fast track court se kaya kana khoi Manipur di leite tau ji na khali aduna sai thabi do ni ko Hyderabad ki da veterinary doctor nupi ama rape tawe hai tawre aduga ma si gang rape ni den adagi ma si mai thara halam bagi pot ama ure khundu me yam thuna phai kamai tong phare no de mi gi na khoi sai di madu da miha pa potho oina ban to de bokta potho ngam de ko jai gi di mi gi di yam phai thuna phai khoi gi no mi lorry driver mi truck driver si state ama ga power sapa khoi sai du suna ta ba a yong na salama ba adum ba driver mari do phai phara ganda nungai yamna khoi aseng ba seng da ba di khang de masagi crime sendu ahing du de yeng ne na puraga ada da chen ge tawe nungai mun ge tawe ga lusen ge masi Manipur di yam toi thoko pora mani ko ado akhoi sai da di akhoi na khale o akhoi da fai da tawe yam toi taw do moi ar su taw re ga akhoi nungai jo ji phawe ba ko ado masagi mayam su India gi mayam su khange ba magi manung da lai ba sel du loi khange ba ko ado mayam ji harawe India gi flag fa khale aduna takpadi akhoi gi judicial system the maru in a criminal justice system je sida you have simata yeng je khudam da haijage bai ngasagi akhoi na ayogi magi report ama investigation officer gi report ama la
report ama lakpasida mana ibadani khangde order takana usalhodabadani khangde kainomtang soigiba se masagi ukil singsina magi accused ki kano oriba my counsel kano oribsina mana madu khutong saba lawraga maduda argument torga maji miha pagi sara pibi yaroin yet kadoini mamaram chati haidoini ada sugumbada khoi ohoma maya ama leibase leibasi yam sang panina haitaba IOC yori haiba IOC yori or intentionally tawgena tawbosu yori ko sumai taw mayam su yaweba sigi posi kamai tawdana khoi rectify torga marale ba mising je sarak pen gadagi hai potune khoi lai akhoi swai da thopa thodo wa thok to khro sai hajin ham hajin ko nirbhaya case si yamna delhi rape case yam pun siningai oiba aduga malem da yamna maming satpa india gi oina yam thini kai khumninga mangai oiba case amaneba capital da thoineba adugi nupi macha du bas man rape torga khudu pa har aduga togi matang do adugi do masagi maral leirena harba mioi marido hoji phokta dum hate amadi sireda matan thorian sijarena marido hoji phok leiri sineba masagi moigi gi damak te lepi riba ukil duna magi haising bodu ullage na tawira khangde ngahalaga marcy petition haini high court amuk chakani supreme court amuk chakani amuk handaraga amuk thani toroga hoji phok hingi sineba pambai lerte badagi ngasi gi pota magi logi oiba pot mayam sing do pulap oina sayol sigi mangda thamona nakal ni makta hai gre losalage hai gre silai aduna di akhoi ahoba mayam logi ahoba mayam sing se kana khangge kanda ngasai advocate sing sina khange aduna khangaga mi ama se khoi sendana bagi low moin lei moina lo suri banina adum mayam se kana kamai dok thori ha kanda akhoi IO sing se matam gi hai sing yam sange aduna ni IO habsi amna araiba mina oibia ponteba lairik haidega ya ponte magi low mayam sangi technique mayam sangi aduga magi ngasagi adugi post du moising du yengsin mayam su sangeba takpi tabi mayam sangeba ukil na haidiba magi knowledge mayam sing do adugi mayam sing do IO so haita ya de samna harabada ngasagi LLB natraga su ngasagi LLB gi thakta leiba magi knowledge mayam du IO da leitabi yakte adagi amai mu yengaseba ko akhoi gi mi ama sarak pen matam da investigation to matam da investigation nei si hekta mi kharagi witness weraga sweta yaba nateba akhoi gi sangdaba yadaba technical gi report mayam sangeba rape case haraga di compulsory were kai wekenda akhoi gi magi sample mayam sing du kai thani yakanda akhoi gi pagai da leba laboratory im leise akhoi gi masigi laboratory si amaruwe masigi laboratory sida akhoi gi test of thadoi forensic science forensic science thadoi ni ko forensic science na q lepi na magi result se sung bi da mi ya me na mai pot ya me na khulai sina kaya kamai tori no khang di handak ta nirbhaya victim ki magi phanama laga ado sinau gaina high court na pi ki bi athanga do ai thagal im ne bai di ase pot se pum mum ne si pot se ase ki lakada sample lakada to tha taruk to lakada sahi ani par bau lakta ba ballistic ki haitare ko nongmei kape nongmei du ki magi pi ki magi sanging toru kamai to no mangon kap ki bra kam to kap ki na gi sanging toru thag sahi manga lakta ba adu gi report manga sahi manga lakta ga di kamai to na koina ayo karba ayo na karba ko na ma bu sarak pi bi ya do no ha report ma la ba tangai di phada ba aduga ayo sing do na madu pi bi na tak pasungum da ba atopa department na mo ina le report ma na sigi portion ne ba sigumba ahoba mayam ma khojagi IO singida magi changba masak mayam jingse masi jo koina yeng tabi ade ba ana hai singba darkar oi adugi matam go suna ba khusu kulai mayam singsi matam ama de hekta phangan bagi adu result hekta pi ba ya bagi poro godam ne yam nungari yo lam la pa sungari ko corona virus ne na khoi mayam pakhan dai dana pakhan raga ada sample taruk thare na haire taruk tharaga nunga laga thakredang harami ko nunga laga anda corona virus to negative oi di haider na swine flu negative oi ren lai sineba positive oi ren lai sineba adu kai dore si khoi swai da leibnati ar sali neba kayam thui adu khoi swai da inang nang leiba pangi da forensic science di sahi manga kul leri neba sahi manga kun mayam yori neba si kamai tok dana kanana sum thokadoi noiba police na sumba yabra ba sini lenga ki thodang yam sauna leina judicial system da or na criminal justice system da kai thare ba machat segi maru ba daita di manipur lengak ne okay lengak ne yeng da bane lenga ki yam chawba responsibility lere aduga justice delivery system masida yamna nagna koi saruk yari ba party sing habatare law enforcing agency oiri ba police aduga IO aduga koi advocate mayam habatare aduga miyam na su support obu mati mathuk tari adubu mayam si masi yamna thamoi seng na habatare koi justice to deliver to nugi dam to loina ma without any influence without natraga under any
pressure have tare mayam se thabak tongmina taragadi koi lairiba justice delivery system da mangthar liba miyam gi thajabasi mayam chumthomina bayani chumthomina basida koina amada blame tongna khatam di yaroi during asi tholai se loina maki responsibility stakes se loina mak equally important oi habadani on the ngasi onadi manu horgi throm se matang shalo sinjarga ngasi throm se da oja jotindra oja hemanda amadi oja Babloo Loitongbam tang ngasi throm se ba tha pi kheba amdi mapung phan gidam ta oja humak pam kana thak chapa phondukchari appreciate your joining Masin ngasi ki manu honge tharong ngasi ki edition se karam to bi bage ko takhan bir pi agane ko email id impacttvnews@gmail.com natraga ko ye Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to birga comment am de feedback ta bir pi agane. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off.